Voini April ni som pakhat kumsang ni somni pali ningani ani a in zavain chibaile vekule MNF thalai in sarkar na thokte ngaidam dil turin Chief Minister Phut MNF thalai chuan Mizoram Chief Minister Lalduhoma chuan Silonga azinna Mizoram sarkar na thokte achetheyang berin apu antia polangte association angte a department pum angte a voina hian min dolet antum mekani abik takin police department a chu ommekani ti thu ama komtu te ma soichumak anti Mizo National Youth Front MNF YF headquarters chuan he thil hi thudiklo manga sarkar na thokte pu chiat na ninge ya kan chiat wangle athu soi hi Mizoram sarkar na thokte mai te baltu ni wangin kumsang ni somni pali April ni som pariat ni ngani mange ya Mizoram sarkar na thokte chunga ngaidam dil turin Chief Minister Lalduhoma hi kan phutani anti MNYF chuan hun reilote Chief Minister ani chungin Lalduhoma hian Mizoram sarkar na thokte diriam zongin thua soinem to lea assembly budget si sonne izota ka pokhan Mizoram police te chuna sataka diriamin Mizoram mi puima a Mizoram police te chu thamwan puitlak ani lo thu wartakin lo soi to a hetianga kanram hrai tulu berin anna thokte ri ro ti nwal thei zonga thua soi fo mai hian Mizoram sarkar in real bol na konga ngong thalawan yang ti kan hlau puile ni antibok Miss Mizoram kumsang ni somni pali than na chu kalpui mek zelani a April ni kwa thole ni khan Genesis Gym fitness round nei ani a fitness round so hi April ni som pani zirtom ni zana zone TV a ti chua aniang Miss Mizoram kumsang ni somni pali a hian main sponsor chu Directorate of Women and Child Development WCD ani a co-sponsor te chu UD NPA department Atomi India GIG Motors le Mums Food te anni contestant te hi main sponsor Women and Child Development chuan nin hi chungan malak na te an fan puidona UDNPA department lamin kholai mun faina le thiang hlimna lama malak pui an tumbok Miss Mizoram kumsang ni somni pali contest a hian grand finale chu April ni somni paru kumsang ni somni pali zana nei tura ruwa man ani Mizo nula athleng sang Kelarin Moi daughter of Kelal Thanpuya Mamit Veng Lunchu India Rama Meichia Tizinga offshore drilling engineer Tuifin Ratle Tuipui Chunga Tranga oil gas le swak to engineer chun animek Kelarin Moi hian hun engamochen offshore drilling engineer a training nuwa tluang taka training thataka zawin India Rama oil lai swak to company lian Kayan India a associate manager na achil ngalani tunmain Kelarin Moi senior meiche pakhatin offshore drilling engineer na hi alo thok to a masia ban san to tundin muna chuan Kelarin Moi hi India Rama meichia zinga offshore drilling engineer chunani titi zalen si vanal ruaya kanram ri buai kha ka thlir kir thina Assam min beidan char kha makka tilutuka voini thleng hian makkati abang theilawa India Rama kanom chung hi chuan ramri hi Central India thu ni state le state in biak vel hi Central Trick ti shiata tha ramri chungchang a hian Mary Winchester anlaklet atang khan British Khan Siam felna survey kumsang khazaria somsari pathum khan anei ngalwata boundary aya khirzok ma in daidan na inner line asiama chuchuram ria puan ngalani bokti hi arhechiang vering to Guwahati University professor Barpujari te Dr Suhas Chatterjee Dr Sri Branikin Karchaube additional te anni a chung inner line reserve chu Sylhet Bengali Pemten dan bo chia in anon lo a engwangin nge dan bo chetu te chu kan ni lo tir bi ngotang ti hi Mizo thalai te thuwak thluk chu ni ramri buai wanga Mizoram chungthlenga miron be kha amak ema athiam lo zok in min nor chia mai khan soitaila October ni kwa kumsang ni somni khan Mizoram khothlang kil thinglun khwa puzo lo male Ben David te hwan chu Kachar District Pakhat Karimganj Deputy Commissioner le Superintendent of Police te kai shwain Assam Police le media te shwain huan anon swa sama thla manhal ralvek boka boundary lungte anphoya chung until the robbing system thalak te chu an border le ngala min thamlawin mil hau lo le mai India National Policy Non-Violence Non-Aligned Movement lamte hanzirbing phei chuan aza thlak deuh thin ma se ala zual zel Manipur boina po alakal zel
October ni som pasari kumsang ni som ni chuan Assam Police ral thuam keng le civilian hoten police duty post te seiro khera ron perin sai hapui covid duty post anon ti chia a thimlima Assam civilian anon chawa vaireng te mi pui thinrim chuan an leta in hliam anom nual kha hemini tanghian Assam chuan road block an kalpui ngala Assam hawin building chen khatle dor anon sakchu hal 5 vek anita kong dan ping economic blockage ni somni paruk velai andan ta ka khan Mizoram po central lama zwal kovin central shat puina in online discussion te anneya November ni riat kumsang ni somnia chief secretary level in biakna chief secretary level Assam le Mizoram in biakna te union home minister Amit Shah hovin Delhi anneya mase anin rem theilawa asong sulhot baklo kongdan chu an chunzom ta zelani November ni som pakhat kumsang ni somnia chuan state pani te chu anin block ton ta ani June ni kumsang ni somni pakhat Assam official le Assam Armed Police le CRPF te chu vel mami district a anon lut le a Mizo Huan holiday a tham sakle thlai chin chu chunzom to lo turin order anon pe a June ni kumsang ni somni pakhata chuan Assam lammi tu tinge ti poshiat loten zo phaya leile tham zong chu anon hal fai ta vek maya June ni som kumsang ni somni pakhata Assam lam ho tu te Home Secretary tele police tam tak te leila purbula Central Force duty post te ton tlangin vaireng te police post thleng anon chole thor maya Mizoram police vaireng te ten mupui thinrim laka kanveng him zo lawang che olet vatru antia anlet le tangalani June ni som pakhat kumsang ni somni pakhat Assam Hailakandi District Deputy Commissioner le Superintendent of Police le Forest DFO hautu Assam Kuti khwatangin anon kala chu velmami district a John Holiday thlaite anon ti chile ta a June ni somni pasari kumsang ni somni pakhata Hailakandi District Superintendent of Police haule civil mi tam takte chuan aitlang vaireng te a Mizo Huan anon soisa a Kova Mizo te chin chu palzutin thlaidang po an pot phoi veka June ni somni pakwa a Superintendent of Police Hailakandi chu aitlang vaireng te a anon lut le a camp an sa apuanin an kaya anom chil ngala ramhluna huan tlang anon luang heta abula Mizoram Police te puanin kai chu anti chiat saka an not son boka Mizoram Police te chu anin son ta boka atlom thlak hle ni June ni somthum kumsang ni somni pakhata Kolisip District Deputy Commissioner le Assam lam official te chu aitlang a hianin bia a mase Assam lam hi anpong porhlea boina siam lowa status kiwa turin Kolisip official ti han rutna an siama mase Assam lam hian an zom chuang lawa an so truam ringmaya Mizo mi puitan chuan kan police te tol kirlai mu chu sheom takani vaireng te mi puin puanin pathum Mizoram Police trained personnel an kai sakcho an lua thei ta chuang lawa Assam Police ten anti chiat sakba ka an bung ro pola kan phallo anum tlan anti July ni khat kumsang ni somni pakhat Assam Police chuan aitlanga Mizoram Police ombe chu no chwa tumin anon vole zela July ni som kumsang ni somni pakhata chuan buar chep leileta ron lutin JCB in Mizo leileta kong anon siala Mizo thlaile butam tak anti chia July ni somni pali kumsang ni somni pakhat in rin ni tlaidar nga le achan ve khan Silong State Convention Hall a Northeast Chief Minister Conference NECM Convention anneya Mizoram por sang NGO win ramri memorandum le documents an siam chu Amit Shah Union Home Minister a Mizoram Chief Minister Zoram Thangan apea CM hi Chief Secretary Lalduhoma CM le DGP SBK Singaten an troi omani hetia Shillong lama anin kom zo chawa CMVV in bia Amit Shah chat puina a in thani si atuk loka Mizoram chung Mizo Police Post vaireng te anon run tamai kha in mu sitna in thamlo na satak a omani ramria kan buai rual hian Arunachal Nagaland le Meghalaya te an buai vevika Mizoram in atonang emema in run hi tu state mai nan tong velawa enge chan hi ngai tu tham takani silai apuak ta July ni somni paruk kumsang ni somni pakhata chuan Assam Armed Police 200 Kachar IGP le Kachar DC Kachar DFO le prison van ambulance road barricade le puanin te medical equipments tenen vaireng te police station a chumhadar soma anron lut tarup maya vaireng te auto
taxi stand Central Force duty chu an sutlang luya anon chawna konga mizo motor an muapiang anon soi sa chawa vaireng te police post anon thenga police somthum vel om chu an hnot chhuaka vaireng te Mizoram police post an lua vaireng te civilian thinrim anon pungkhoma Assam police ho chuan tear gas in an lo hnot dara asot lo Assam police in Mizoram police duty post LGM an chuan chu an met puak ta a silai ri chu Mizo police te an no chwa ten an hailo an chawa an rim khluta Mizoram police ten an han chang le ta a heti lai hian Kolasip SP ten Assam official hi remna siam pui tumin vaireng te police camp hian an ladin puya mase bakleng in an tlan cheta hlomani Assam lam hian granite te an chelek mana mase an shat lo na lama tanga ka an ni wangin an tom imta Assam police te chu capture chunga an numta a an tan chet ngai na lo ton zawar anon zartak wangin Mizo ten an thla thlamta a an tlan chwa na lam tur te shilin an chwa tir ta ni Assam che dan hi India rama an mual phol he ni hun reilo te chungin Amit Shah Union Home Minister Khan Assam CM le Mizoram CM te ron bevata hei po hi ngai tu athamatling an lo thliring emni Assam police zongzong chu baklengin an tlan ho ta ni police paruk le civil mi pani an thia Assam CM poi khoya angai thei a phena hian central emni ni ang ramria buai zo chi a Mizoram in Assam smuggler kan khoya hengthel ruk smuggling trafficking hi Assam akal tlang thina Assam CM chuan nokatil a Mizoram chu smuggling chi sang silai ku warang kachak drugs fertilizer dam doile thil dangte akal nuaya champhai DC post smugglerin akhing top ngam zo kani kha kuwa bi ka chuan Mizoram khotlang kuwa ching tu te market ati cheveka Assam Chief Minister chuan kuwa avai banta a as Mizoram kuwa thar chwa po phailama an hral theilo akal thei ta chuang lawa zamuang lam kuwa ching tu te thinrim an duty ta a an mu chun hal ta mia maya sarkar bokin order ron chua kuwa man mani kuta soisalawa thunei tu te kuta hlan turin order an han chwale ri thina ti chuan zamuang lam kuwa ching association chuan Assam CM an zukmu a kuwa kaltlang tura an hal nu chuan Assam sarkar chuan Mizoram tharna na chu Assam kaltlang an phalle ta ni heng boina zongzong hingun takle chik takalo thlir tan chuan Assam min zuam dan hi ammak ati lo thei lo ani dan ka bo chelo RM Chakma Assembly Speaker Pulal Biak Zaman MLA le Chakma Autonomous District Council CADC Chief Executive Member CEM ani kobanga MLA tanga ban ani lo chantur in soifia turati tuichong bial tu MLA Rasik Mohan Chakma chuan dan bo chian na nei lo thua soi zo na changin Rasik Mohan Chakma chuan dana bo chiat lo thua soya dan bo cheila chuan kabang dai tawng hetia mual pho taka om kheri ka du bik lo mase danin min phal sak miaw wangin kabang lo danin min phal sak na aban kher ngai ka tilo ati Rasik Mohan Chakma chuan in soifia turati ni ma se ala in soifia lo thole in soifia tura anti hun atop nia a in soifia tur thua soi tarlan to angin Assembly Speaker Pulal Biak Zama chuan tuichong bial to MLA Rasik Mohan Chakma chu MLA tanga ban ani lo chan soifia turin March ni somni pathum kumsang ni somni pali khana shia tira Assembly Speaker Yan Chakma Autonomous District Council CADC MDC Doimoi Daveng Chakma Hena Tangin Complain na don thu Rasik Mohan Chakma Shiatira CADC Chief Executive Member ni chunga MLA ini reng hi dan bo chian na ani thoron thlena dan na tangin MLA tanga bantir theini ati Rasik Mohan Chakma hi the Mizoram State Legislature Member Removal of Disqualification Amendment Act 2006 mga MLA tanga ban ani lo chantur April ni sompanga kumsang ni somni pali ma a soifia turati ani Miss Mizoram kumsang ni somni pali than ai ma a boruak nei turu kan tun lai thloi nali hi si harmana tlang zapui hian soin selin rel ma se minga zonga mizo ming du omber mai putu zonun moi ani tlat ava makle loi CM atona avalalu ahaya azun zamin pathoilung fingte suilung amol tira Thrui le hrui hrual mang silawin aphuar thu a avoi khat siai zolni mi poin adol zo lo niang
eden chul no ri thar le in len lai an che ne zan khotlai tluanin zo tui thiang chol tui ning zu dotin za lo theina tharawa changa ro rel na kot to la por lal nu ro puiliani dung thulin azam lo jela khung thei to police officer te me ma po an soi vailal wakitong thei khoi yangin apot zat mai awan ha thakem kan zo nun moi ve ze chu engzi khel ber nge mo ini le heti lai yan kan ram mel landan thunge ro chu khothiang lim Jerusalem ang maya moya hoina lama pianga pathian biakin ro puile moi tak tak mu tu ro oma chu chuan pathian da ro pui ber tu nam kan ni na tar langa nam dang laka po min choi moi hle ni kan bel lai India sarkar lai pui tangin sum alo luang lut tha a chumi zar zo chuan in ro pui tak tak kan sa a bungrua le thomno te po khovel ram dangin an nei the ang chu kan lo nei ve thei ta zela kan nula le tlangwal te po South Korea China Japan le USA te ngai bik lovin kor design nal tak tak ha in kan khopui lai to la anin the thil ve thei to a pon lam lan dana chuan mi zo te hi kan doi bik to lawani kan ko shan te point Delhi atanga sum lo luang lut zar hi an zo thal he a ko shan sum bo ma sum alu tha a kan beram pu te nu na hlima an beram te fui phur dan an thiama rongbol na huang po an zo zela tuna phei chuan ko shan mei che pol le ko shan thalai pol te ba ka ko shan pawalai pol po ngel nget takin ading le to a awathlamwan thak em heti lai me khian alan na tlang danga tanga min lo thir tu te te fung statistica ro a cheber zonga kaina kan lo nei cheu mai chungzinga pathum chau I hantar lang te ang pathian huat ber mi pat mei chia na man swala wanga kai chin natna ti dam theilo HIV AIDS natna shikai ve India rama kan tam filor lara population atanga chotin ruilo drugs wanga thalai thi tamlama India rama kan tam filor le lar boka thizinga hian mi chia ai mi pa ale tinan tama hetia kan chi thla tu tor mi zo tlangwal drugs wanga an thi phuk phuk mai chuan kan nula ten pasala nam dang an nenga achimanga mang chu soilo anam mangin kan mang thuai mayang ti a hlo oma namboral na kong kan zo mek ti shiain I har chuak to te ang u corruption a hian India rama a ber kan kai le boka corruption kai rual na ber tia soi kan ni corruption kan ti hian sarkar sum ei rukna ni bera mi pui sum lo en kol to sarkar masa te mo anenga chuwang chuan kan ming lo cheto ming tha a chil khule tur hian kan sarkar thar ZPM sarkar hian tran alak na sat anga yang henglo aber kan kaina dang no pa in chen tam na ber ram kan ni na te nu thloi nei thanem ber kan ni na te le cancer ve tam na ber kan ni na te chu soingai lowa daila ole kan ram thir tu te mu dan chini kan reta a ai nang lo khop mai he mu dan chini te ai chuan kan tharau ti hlum thei tu pathian min mu dan a poi mo zoka anhena olal pa tu na kan ram le achunga cheng mi zo te I mu dan dik tak hi min mu tir thengem ti indil ta angila wana tanga olo chuak chuan to na in boy pui mek zo nun moi hi in mi ze in thup in mu theina tura kadar thalang ron chop chwa sak chewni hi hanti tamai sela engti nge niang le pathian hian man ruwa engkim amang theya joparin na afia nan po ama pathianin atir ramhwai mangani kha ama puman zwala soidan taka kan thloi nali la hi apon lamlan dan athuk na sasi a chuti lain thuthlung lal nu lo ti tok la bolo ho u zonun moi siam that du tu te zong zong hian ama siam that kan tum rualin keima ni mimal theu po in bi chiangila kan nun ze in thupa siam that ngai te siam thaila sim ngai te simin keima ni mimal theu tan rim chan na ilo le hlo jok te ang u MPSC chairman bang turin phut MZP chuan nimin ni som thali kumsang ni somni pali khan aizor press club press conference nein Mizoram Public Service Commission MPSC in February ni khat kumsang ni somni pali result ati chhuatak combined competitive examination kalpui dana thil fel tok lo le chui chian ngai thil aum nge ya ancha thu soinonin hemi chungchang hi march ni sari kumsang ni somni pali khan thu chwa sia maloni to a Mizorama nasang le za tak tak la to MPSC chunga hetiang thil sha tur hi MZP chuan poi ati tak zetani anti MZP shwai to te chuan MPSC chuan until ti diklo hi soimam tumle evaluator te ti swala an pu nia soin an moa la sela
MPSC za omna hum him ani zel the nan te zirlai na zong mek ten anrin na an nga zel the nan MPSC chairman chu tungkar chunge hian bang se kan du ti in an ngin nein omzia nei lo chuan MPSC chairman ban ani ngei the nana atulanga ma anlak tur thuan soi MZP soidang te Mizoram na sang le za tak tak te a lakna MPSC na kalpui chin thalai na zong mek te point anring tok le thin ani chu wangin MZP point engemaw soi om chang point aming chiat mai lo na na thlop tlat thin chuti line combined competitive examination kalpui nu nung bera thil dik tok lawa malak na om nge in MZP chuan a shia a angai thu tak le a mains exam paper thren khata correcting fluid te man ni in mark pek to sa thai chian na le mark ti danglam na nu ma thanem tak oma he hi mun ni khat mai ni lovin mun tam taka a oma ni MPSC hian heng answer paper te hi tun ma zonga RTI ek manga dil chwa anrem ti chin line kumina chuan anrem ti talo thuta anua certified copy pichuak lovin inspection without photograph an phalle a no na wangin anua phone a thalak an phalle chawani MPSC hian an thil ti diktok lo wangin lo an nei wang ani ngem ti zo na om pha hialani MPSC hnuaya hetiang sul nu mak tak tak le soineu ne om hi MZP chuan pui ati tak zeta exam be tu mi chen khatte chunga thil thleng ang hi midang chunga thleng to lo se MZP chuan a du'a exam be tu lung oilo na nei te an dun sundana po anin enfi angai le in MZP chuan a shebokani MPSC in heng thil dik lo le fel lo siam thatuma malate hi tin lo wanga ril runa thil ti angleka achwa fomeya diklo theilo ti swal ngai lo le social thiang lawanga anin chal chunga keisan nei fo hi in enfia se MZP chuan andu bokani Serchi police ten zubil lai thanhem tak ti chia nimin pia khan Serchi police te chuan Serchi khopui che vela zu siam na mun dap be pui thlakin zu siam na factory thanhem tak an ti chia Serchi police te hian Lok Sabha MP in thlanpui nei tur chu boruak thiang lim le muanom taka kalpui ani theina na ruilo dap be pui an thlak na kal zela ni in ram noya zu siam na mun zon be pui an thlak le a nimin pe a zu siam na mun an ti chha te hi buk pui luidunga omni in zu factory a zu bil lai an le buak le ti chha te hi litar zathum somruk vel nia chhut ni in he hi twal chunga shalna tanga chutin noi khat sing ria thu vel ni in an chhut ani Mizoram mi puilaka lom thu soi Reverend Dr. L. Haukip, convener Manipur Joint Prayer Fellowship chuan zona thlak zongzong te tan Mizoram hi kan Jerusalem ani ti asoi Nimina Aizol Press Club a Thuthar thedar tu te akomna he thu hi soin Reverend Dr. L. Haukip chuan kong sang sanga min chanpuina le min tuam hlomna lom thu asoya Mizorama NGO ko shan le pol sang sang ti chunga lom thu soin pathian mal somna Mizoram in adon zela du sak thu soye Mizoram chu zo fa ti tan Jerusalem ani ti soibokin u chan an chan na lom thu soya chumi chan vo chu chomnung zel turin adu sakti asoibok zo puak phura Mizo thalai te tun naya din zo puak phur muchia agency member zani chuanganom to a chungzinga za asomsari velte chu zirlai anni zalen thu don danin zo puak phur kal tangin an member ten na sang sang in hlo fak na an thok meka member te po anin zialu bel mek zelbok zo puak phur anga ma an lagna abikin Aizol New Market huam chung baka dor puile zar ko thuam chunga te lu an tum meka heti lai hian namdang vai muchia te anloin bun nge to wangin an lut thuk lutuk theiri lo thung an shwai tu te soidanin transport lama vai muchia an lut thuk to a Mizo te tan lo lan mai an har saria theito pero an chwa meka sum don le na tho na konga kan twal chunga ngei namdang ten theitop an chwa wangin Mizo thalai te tan po tranlak na sat angai thote an soye lungver wai me in ngen lungver huam chunga vokthi le in sakna bungro hlui pai thin ten pai to lo turin lungver wai me chuan an ngen lungver wai me thu chwa an siam danin tun naya lungver huam chunga vokthi shiwanga thi ninge yarin vokchobek chunga thunin pai anom china apoyanti inveng inza lona an ngaya ti to lo turin an ngen ani vokthi hi march ni somni pakhat khan pakhat april ni saria pani April ni kwa pakhat avain vokthi pali tun naya ani ria chunga hian pai ani to ti antar lang lungver wai me chuan an kong puidung kong sira in sakna bungro hlui tropnok zanria pai china nombok ti tar langin heng mi ti hi ti to lo sham turin an nge na
pailui le an oma man an ni chuan an chunga action lak ani tur thu an soi kumsom ruk pani mi kuta tangin heroin man excise and narcotics department chuan thole ni chanu dar thum le achan ve khan khwang leng dai le sekot champai district a heroin gram zariat som point pakhat bial hong somruk pakhat le anei tunia pu shang herka pa kumsom ruk pani mi son of tokliana late khothir Myanmar khosania inchal chu anman heroin wanga man shang herka pa hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 klo chanin thubuai siam sak ani he thubuai a hian thiam lo chantir ni chuan kumsom atanga kumsom ni thleng jail tan le puisa chengnoi khata tanga chengnoi ni thleng choibok tura shem thei aniang nimin April ni som kumsang ni somni pali khan Judge Special Court NDPS Act Champai Judicial District a ashwayani Arvind Kejriwal man ani akhin na Delhi High Court in an hall Delhi Excise Policy thubuai wanga Enforcement Directorate ED na anman Arvind Kejriwal chuan Delhi High Court a manani na hi khingleta Kejriwal khin na hi Delhi High Court a Justice Swarana Kanta Sharma chuan nimin khan ngai to in a hall nimina thubuai ngai to na hian High Court chuan Kejriwalan man ani akhin na hi belpek na turni lovin man ani chu dankal ani le ni lo fia na turani a he thubai chin felda na zir hian court hian chu ani tur le tur lo hi are le chau turani ti in atar lang High Court hian Kejriwal chu poisa chepril chungchanga man ani thote in thanma khera man ani chungchanga khinna ti chu angai to a ED in Kejriwal an man na hi adika engdan ma bo chian na omlo ti hi court thutluk na ni ti in apuanga Court chuan Kejriwal hi April ni sompanga theng judicial custody a shen tura thutluk na siam to po anga yang vek alani tur thu soin Kejriwal an ED in anman akhin na hi anolani Kejriwal hian Delhi High Court a hian ED in anman dan chu adik lo thule dan kal ani tho soya hei wang hian man ani nei sota chua ani theinan kota hian a thlenani Kejriwal ai wading Abhishek Manu Singhvi point Kejriwal man ani chanchu Lok Sabha in thana atel theilo na na ruwa man na ani thole ED point an pu na nga ati swal fia na tur engma an mulo tho soi ve bok ED ro chuan Kejriwal man ani akhin let na hi an do dal ve thunga in than lo om tur wang ringo taman ani theilo na tur om lo thon soi ve thung Kejriwal hi Tihar jela da me kania heta hian April ni sompanga thengda turin Delhi Rose Avenue ko chuan thupe ka chwa to ni Sarkar lai puile state thodun na thatwangin Manipur boina inzia lamapan Prime Minister Modi Prime Minister Narendra Modi chuan chi le chi in kara boina chuak wanga Manipura tharum thona tam taka thlen nuwa boina chuan zia lam apan to ni na soya Modi a chuan boina in zia lam apan chan chu Sarkar lai puile state thodun na a thatwang ti a soi zui bok Prime Minister chuan parliamenta ka soi to angkhan Manipur boina chingfel tur hian kan rorel tu thale sarkar chakna man ania Sarkar lai puile Manipur sarkar tangrualin ahun taka ma anlak wangin state chung boina po azia to hle ati boina anasat zwalaya Union Home Minister Amit Saan Manipur tole namshang rang ho tu te ati ti pui chuan ra thata ka chwani in Modi chuan soya sarkar lai pui chuan Manipur mamo ti pui tin konga ma la ringani ati eptulamin Manipur boina chungchanga ngoi chu thata Prime Minister an pu na chu changin Modi a chuan akai shwai sarkar chu remna le muana om theinan ma alaringa India ram pumpui chu Manipur lama atang ring don ni in a soi Congress try to langsar tak Jairam Ramesh chuan Manipur boina chungchanga ngoi tate voi khatma to lo tu Modi chun na takina soi selve buka BJP lamin Manipur boina lakata chanchuak tu chu Modi a anitia ansoi chu thilza thlak takani thu soin Manipur chu boina lakata alatal chuak lo ni ina soya Ramesh chuan Prime Minister hian minute thum chung bak Manipur chungchanga hian thola soilawa thlasom pakhat lai boi to ma se voi khatma alatlo lo bok Manipur Chief Minister mo MP mo MLA mo po boina chu anu hian ala mulawani ati Heroin koltu kotin shem Excise and Narcotics Department END in heroin gram Zathum somni pali kolwanga anman zar zowa kum somli panga mauchar Aizol district cho kolasi fast track court chuan ni kwa thali kum sangni somni pali khan sheom taka kum som tang turle chengnoi khat choi turina shem
court judgment na tarlan ani danin END chuan March ni somni kumsang ni somni pakhat khan mauchar khomi pani zarzo wale Lalduhoma kum somni panga chu Kolasip district a bukpui khohuam chung ralbom rama anmana zarzowan heroin gram zathum somni palia kol chu midang te nena inpek an tumlai nan mana Lalduhoma hi bike khaltu ani mi panhi telaka hian END chuan Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 tlo chanin thubuai an ziak luta fast track court Kolasip judge R Vanlal enan angai to nuwa nimin khan thutlukna siam zarzowa chu sheom taka kumsom chung jela tang tole cheng noi khat choi tura shemani a poisa choilo chuan kum khat danga tan belang bike nei tu Lalduhoma ro chu a bike zarzowan taxi anga man sakani a zarzowa thilti chu shat puilo wangin ko chuan a chua zalen thung Rafa Behun tor anrua toti Netanyahu an soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel in Gaza chimlama Rafa khwa abe hun tor chu anrua to ni ina soya hebrai tonga video thu chwa asiama Netanyahu hian Rafa be antum na chu kaltlang pui antum thu soin indona ne nan chan theinan Rafa be chu trolani ati Israel Hamas te hi nikum October thla tangkhan an indo tana indona chwa nuwa inka hei puang tura norna ringin tuna hian Egypt sarkar malak na inka hei puang turin in biak na nei me kani heti la hian Prime Minister Netanyahu hian Hamas te omna mun puinia ansoi Rafa be antum na kaltlang pui antum thu hi ansoya Netanyahu hian Rafa be tura ani anruat fel to thu hi soima se ahun anruat tak hi asoi lang lo thung Rafa hi kan be ngei dona be hun tur porwat felani to ti na tarlang Israel in Rafa be tum na hi ram tam takin ando dal thole kaltlang pui lo tura andu thon soi to a Israel chiantra US point athob lo tho soi ve bok Rafa hian Palestinian maktadwai khatchuang an la cheng nia shatani a Israel in Rafa abe chuan heng mishing cheng te himna hi ader thong don ani Israel official pakhat chuan Rafa cheng Palestinian mi puite son chhuanan hian Israel chuan puanin singli chuang a leito tho soi thung Hamas tu puang tu Sami Abu Zari chuan Netanyahu a thu chwa siam chuan inka hai puang tura inbiak na an nei mek po angong thei thu soin inbiak na hlotling nei tur chuan in beina to pangai ani kan du chu chianga kan mi le sa ti be ni hi top se kan du berati Israel hian Palestine lama inka hai puanga inrem na siam tura rot nan nei rang rang te ala nol veka Palestine hian an mi le sa sang chuang chu Gaza marlama an kal theinan le Gaza Strip atanga Israel sipai te inhnuk dok turin rotna an siam ani Somalia rama Muslim helpol ten Christian paruk an that Kenya Christian sumdong paruk te chu Somalia rama Muslim helpol al sabab ten March ni somni pakwa khan an thata Christian an tha tak te hi kumtam tak chung sumdon pa ai swa chanchin puandar na aru ka thok thin te an ni a firfiak pol ti han he hi do lovin an thata nia shiat ani Christian mi paruk te hian chung ko chom pa in sumdong in hun an manga an sumdon pa hian Muslim zinga chanchin tha an shilngal bok thin hetiang hian kumruk chuang zet ma an lo la to thina dobli Somalia lower Jubari jana sumdon pa a chanchin tha an thil thin chu firfiak pol te hian an lo changa an thatta ani Christian an tha tak te rongbol na wang hian mi engomoza chu Christiana anin pito a engomoza chu Bible zirho na huna ten lo tel thin bok an malak na hi firfiak pol ten an shia chu an ngai mo a March ni somni pakwa zandar sarivel khan anom khom na huna an kala amuna mi pali an ka phlum ngala adang pani cho nuwa an thizui le tani April ni ni kumsang ni sompanga khan Garissa University College Somalia cho al sabab te hian an lo be siam to a miza somli pariat zitin nun na an chanani Somalia ram hi open doors te na Christian te ta na khovel ram ral muang lo pani na din mun hau mek tu ani source Christian Outlook khati zong kha ton chumata na kan han ti chwale thei ti choni e